ndumiwe bo ujya mugore wanje yarafunze na shitani ujya yarabushwe anye n'umuntu kugira ujyanye afite ibiheko byinshi baracagiye yari yagiye y'umutima yasamurotse yamuroze inyatsi yamuroga n'ibintu mwijoro arasambagirika aratera induru sinzi ibintu biba yimfashe ujya mugore wanje n'ibibire wawe ndebire ujya mugore wanje nturamusengera akira ubone sawa ameze neza no bijya ahora akubwira ngo ntukora ngo ntugirane ntazo gukurikira gusenga vyahereye bijya n'ibintu byiwe abagore bafite ibintu biwe abagore bafite abagore uribuke ko ari babeshe Adamu ngo hebe gusenga uze gukora majya n'ijambo ry'Imana riranditse ati hajya mu bikorano bwenge kandi niko bavuga ati hajya umugore ushaka umugore hajya umugore ushaka mbere bakubwira ati nobyo kundera yo nabireka ibintu twese mu Bibiliya umugore yo gutesha intumbero ariko tuze tubaze gusenga Imana cyane tamenya ko tubigenza make tukabigendesha neza niko cyatuma dushingiza abantu bagira ubukwe bakabana n'abagore bagahindukana mugato basengera bagasubirana birashikaye yego none muvuto umugore wawe kugeza ubunya utubwiye ko muri kumwe cyangwa mwaratandukanye koko umugore turi kumwe vema turi kumwe na pasteur atumugore we atumugore turamuciga twamusengera akazana umugore wiwe jambo ry'Imana nirikora umuntu adafite umugore ubudafite umugore no gutangarurira abandi bigute obigisha ibika abandi bantu dufite umugore none muvuto umugore wawe ko yari kwakubwira ngo ntukora nta kandi kazi ufise ukora wewe atari film mbo jewe kuva igihe mbonese Imana yinyeretse kuva igihe mbayimbwa acemara ko ibintu byose ari ubusa Yes bakunzi banyishu media hano kandi kuze John muvyara wanda baramukije bivanye naho muri meze bien meze fresh hano kandi ndagarutse imbere yanyu imbere ya kamera za inyishu media hamwe na microphone ko batwize baraziduha turi kumwe na Mr Alexi ndiho kubgayo turi kumwe rero niwe ariko arakamera kuri no munsi hama nkuko mubibona turi kumwe na Messi Muvuto umukozi w'Imana Muvuto niwe turi kumwe hano hama jewe nkakuze John nagarutse imbere yanyu ndabaha makuru yizewe murabizi ko je ndi Mr Twitter n'amahanga makuru yizewe kandi ari mu ndero hagati ameze neza akirinda mukanyo yanje rero bivanye naho uhagaze canke umwanya uriko arabira ko ikiganiro mwiriwe canke bwakeye umeze bien none canke wavyutse neza wiriwe neza rero bakunzi banyishu media ndeka rero twirire so tubandanye n'ikiganiro cacu turi kumwe na Mr Muvuto mumeze neza kwanza ndashima cyane ndo ngiyo nakajyo kuramutsa umuntu ari muri Amerika yitwa John yanukiye ryari miliyoni kuvyo namukoreye Imana imwezagire cyane ndabatande n'abakunzi banyishu media aho muherere mwese ati ndabanakuje cyane mu izina ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo amen Leo bakunzi banyishu media aho John ari yubawe John yarakoze umuti wari wamukoreye ikimta bo ujya mutipe yarasibye amasengesho yanje n'umunyamerika none John waruvuze ngo John wamukoreye iki John mbo yo John rero namukoreye bitangaza cyane namusengeye ibintu yaragezemo n'umupasiteri muri Tanzania avuga igisirenge nico avuga twaravuganye arambwira ati ndagwaye umutwaro wanje jewe umugore wanje yaragiye shaka usengere cyane umugore wanje agaruke ndamushaka amaboko nabazigiye namusengera n'ubu nyameze neza vuma yarakize bameze neza bose n'umugore yaragarutse yari madame wiwe yari yagiye kubera iki mbo je sinzi ivyo apase no ntubizi no nimwene je bakora ampana vyuzi mugabo rero yarampaye miliyoni niwe naciye mpa manager wa Nyishu Media namuhaye amajana 2 warabonye kugira dukoreshe ibisata by'amasinema asigaye rero azi kuna byaciye bigenda njagura shopping urazi ko na pasteur asa kuba asa neza haleluya amina nero bakunzi ba Nyishu Media murabona ko umupastori wacu Muvuto umukozi w'Imana abandanya bikora neza rero Muvuto twebwe icyatumye ndakurondera nuko hari amajambo wigeze kutubwira tuko tugenda dufata nko kumenga waragacishije mu atubesha kimyaki nabeshe urumva waratubwiye yuko ugiye gufata igifungo nubu ntituramva ko wagiye muri ico gifungo cyangwa byagenze gute bo kwanza cyambere kwanza igifungo gifata waciteguriye hajya igihuwa c'Imana sico gufyena cyane hajya kugira tuje mu gifungo situshirayo hajya n'Imana ibayaduhamagaye muhamagaro wawe niyo mpamvu tuje mu gifungo twakora bya bintu rero nabisabye Imana ntiramenyesha kuri ico kintu mugabo muheruka ryari naheruka mu Rwanda abina yigiye korayo mu Rwanda nja ningi usengera abantu babarozi hari yanye vraiment ndashimye abanyarwanda bari hose banakiriye neza byagenze neza Imana baheze kandi bagere imigisha mugabo vuba nagenda mugenda shaka gukora igifungo hari ifungo nagikora nzekora kwera banderas nujya mukobwa Aisha
bajya abantu je bajya ngiza kwicara nkababoha kubera bajya abantu bamaze abantu baguma baruga abantu nkunze zo kubaboha rero bajya guhangana Imana shitani ntavyo yigeze batsindana hajya Imana yambisinze shitani kuva misi yose ati haleluya Mana shakorera kuri Banderas muri kandiza mu bintu akora bya sivyo Imana ibituriye bijya bintu mu bisanzwe bishe none mumvuto wewe wiyemera n'inkomezi nyabaki kugira ngo uje gusengera Banderas waza amateka ya Banderas bumviriza hajya ntacana ni Imana hajya ntacana ni Imana nakimwe ngakusi Imana mbere reka bobo duhimde mikrofone mbe urazi ko shetani hajya mu ijuru shetani hajya abana ni Imana yego mugabo hagiye kubona Imana yamukora shetani nga hasi niko batabasha yari afise kandi none umwanya nusa shetani araboshe bisigura ko rero shetani shakuranira Imana hajya Imana irahambaye cyane ati haleluya none muvuto banze wegere no gatoya ndakubaza none shaka kumenya Banderas n'umuntu ashobora arajya kameriri akagira uko kamera akayitwara kandi atayegereye ama esprit yiwe amaze kubigira imbere yacu umuntu afise kamera bagafata kamera ari babiri kamera akayitwara akongera akayigarukana urumva ariko ayikoresha n'ama esprit yiwe ngo umva ivyo bintu ari ni grave mze uvuze arabwiye natwe ivyo tobikora hajya ububasha hajya abantu bafise twiga abantu bikoze Imana tutoba tufise cyane ibintu twokora gusa nibisubira gukora ikintu kiga abantu bakubone ngo bakubone muzere Imana nakuyemera mpamvu je n'amasaha usengera mu imbere ya kamera yari wazani umuntu amusengera ntiyakize yarakize n'undi namusengera ntiyakize none mpaka nabesha imbere ya kamera babo turabesha abafana sikubesha abantu turasengera abantu mu byumba bagakira bagataha namaka tubereka abantu bose bayibone oya na kamera mwenyeje no tahasa ifashe nkahita hasi kameneka nahita hasi urabe oya ujya kamera yacu urazinze ujya kamera yacu urazinze mbere we yarayigize kuje no ita hasi kameneka muga byose bikora Imana hajya ibintu by'Imana nibifinisha oya ujya kamera yacu urazinze tubabari none ndakubaze ikindi kintu kimwe none wewe nk'umupastori kubera ko guma ukina amasinema none ajya amasinema gumuja gukina nayi ajya amafilme dukina hajya muno bibiri haranditse ati kwigisha abantu ni mu nzira uca mu nzira kugira abantu ukine bakubone ko karorero nk'ubuje ndakunda keshi intwaya abagore babandi siko canke nkwakunda kina mbona baziko ufise umugore abizi yego nkabona kira keshi bafuma n'abandi bagore babandi bijye nigisha abantu bagira iziyange sombi bagafatwa n'abandi bagabo nibo munigisha abantu none umunsi ujya mu ntipa ari hanze yaronse n'andi makamera abiri azana muri nyinshi media muri no misi makamera meza dukora amasinema rero amasinema agiye gukora agezweho abasaba kugisha abantu bene tukona Joshua kina Joshua nararimba ngo n'umushida umusirikare wa Yesu nabira abana wewe yego ndamaze kubibona abandi bose bararirimba Pastor Myamba muri Tanzania bya n'umupastori kandi akina filme abo bose abanje barivera urabona barimba bambaye amapantaro bagizene ko je banavuga ngo n'umusani ngire pase ko n'umusani n'umukozi w'Imana arashaka kwambana nawe nakabanisha arashaka kwambana nawe nagahere nakabegwa rega ibintu byo kubegwa ni ibintu tubegwa kubera tubego none hari cyakirimo bavuga ati ngwinja nizinda ngimpuzu nizumubiri voilà no kuvuga ko no kwambara turabire kuri pastor kubega imbere y'abantu bakabere y'abantu bose abantu bose none pastor ndafise akabazo kanyuma gasara kanyuma umugore wawe byagenze gute havuye atekereza ujya mugore wanje yarafunze na shitani ujya yaraboshwe aje no muntu kugira ujyanya afise biheko byinshi baracagiye yari yagiye yamurotse yamurotse inyatsi yamuroga n'ibintu mwijoro arasambagirika aratera induru sinzi ibintu biba bimfashe ujya mugore wanje bibirewa ndebe ujya mugore wanje none uramusengera akira no bijya ahora kubwira ngo ntukora ngo ntugirane ntazo gukurikira gusenga byahereye bijya n'ibintu ibintu byiwe abagore bafite ibintu biwe abagore bafite ega abagore uriko ko ari babeshe Adam ngo hebe gusenga uze gukora ajya n'ijambo ry'Imana riranditse ati hajya mu bikorano bwenge kandi niko bavuga ati hajya umugore ushaka umugore hajya umugore ushaka mbere bavuga ati no byo kundera yo nabireka ibintu twese mu Bibiliya umugore yo gutesha intumbero ariko tubaze gusenga Imana cyane tamenya ko tubigenza make tubigendesha neza niko cyatuma dushingiza abantu bagira ubukwe bakabana n'abagore bagahindukana mbwa twasengera bagasubirana birashikaye yego none muvuto umugore wawe kugeza ubu utubwiye ko muri kumwe cyangwa mwaratandukanye koko
umugore wanje turi kumwe vraiment turi kumwe na pasteur atumugore we atumugore turamuciga tukamusengera akazana umugore wiwe ijambo ry'Imana nirikora umuntu adafite umugore ubudafite umugore no gutangarurira abandi bigute obigisha ibika abandi bantu dufite umugore none muvuto umugore wawe ko yari kwakubwira ngo ntukora nta kandi kazi ufise ukora wewe atari film mbo jewe kuva igihe mbonese Imana yinyeretse kuva igihe mbayimbwa acemera ko ibintu byose ari ubusa kinaciye nkora nacenza ndavuga ijambo ry'Imana no kina amafilme byonyine byo bintunze mugabo ari ibintu nahora akora ibyo bintu by'uwanze by'amasaro general y'abakozi abakozi ni bakora amasaro muvuto saloni ni bakora abakozi unyura bazikona hose ni bakora bose abantu bose narabaye bakora vraiment je ubundi mu bijambo ry'Imana nibyo amafilme ahanywa ni mubabariye mu bindi Imana igwezagire cyane pasteur Muvuto Imana igwezagire cyane sawa wewe turi kumwe rero umukozi w'Imana mbo yasige nsengeye abafana ba uduha amasengero gusa niba dusomeye cyane mbo ijambo kandi nabasengere bakunze banyishu media mwese aho mwe mbako murambona nabasege musinzire mu izina rya Yesu turasambuje imigambi ya shitani mu izina rya Yesu turugarije amadayimoni babi bashaka kugara televiziyo yacu mu izina rya Yesu tugarije abantu bose bobaza impemu mbi mu izina rya Yesu hori karasara batasa hosiri kaba hositara basa mwese mugurigwe imigisha mugira imigisha abuzi bwanyu bose bugende neza nabari muri Yomani bose ibintu byose bigende neza mwami none bose baturaba ngaye ibintu byose bimere neza amasho yose tagatase neza mwami amen hori sakarasaba amen pastor mugire umugisha muhezagirwe n'Imana yego cyane mugire nijoro ryiza yego jere manje gusenga urya muntu ngaho yego mugire ibikorwa vyiza mukozi amen sawa ndumiwe